Mentang ini page no gini jingkylli bahala dep shina namentaban namtagini exam kaba salong Ribhoi district DSC Ribhoi district namtagi grade 4 lana ki exam ki bakam haloru ki basic general knowledge tamba buon ngi dang klet banwat kum gini jingkylli temtang ini ya page no ini jingkylli ka total area jong Ribhoi district kadai 8,000 lais pa nyubupra. What is the total population of Ribhoi district? It is 258840. Kani jingkylli ka balai kam da clear ha tangba. Ka jingkylli ka long ba. There are dash MLA in Ribhoi district dan kanungut ki MLA for Ribhoi district ne don kanutli ki MLA constituency for Ribhoi district ki don hadu santli ba saya wat jingtip ba mapi ki ai kita te lada phimtip sa comment ngan pen yathu manga. How many CRRD block are there in Ribhoi district? Kini rukidon santli ki block apo Ribhoi district ki CNRD block kini ru ada phimtip ngan sapen yathu manga comment. There are dash politician Ribhoi kanutli ki politician apo Ribhoi kidan sautli ngatrai bubun balang da pinyo ham kindon lightly pinong tamba ka khana para PS ka umiam PS ka nompo PS but ka we pede ka deka woman police station takadaw ki ong ki police station kita sautli tekani ka woman police station po Ribhoi ka don hai kane woman police station po Ribhoi ka don po nongpo he the highest peak of Ribhoi district is Lum Sopet Beneng Siang River of Ribhoi district pila jubnan em ko Siang River kadon hei tama kadon po Ribhoi hi bat katu sha Brahmaputra Bali the national highway passing through the Ribhoi district is kane kadai ka NH6 mensual atip kum ka NH40 te sabat chikan mau kata kane ka we pat jingkylli we ka shat kani ka significant festival especially around Nongpo featuring various dance that symbolize the community history and connection to the nature often held in sacred grove kani ka shat ka bisit pelong ka hagi klakuntang kibun pak jat shat ni shat dong gidi Ribhoi shat malang hor gidi Ribhoi shat kur sing gidi Ribhoi kidon kirai gidi shat te kani ka shat ka bisit pelong sacred grove ka shat pan paunam kani ka shat sajar UEU di siba menta jong Ribhoi kerkum uneu Januari ajar pun riba senang ini video udeu sa a village barana wal kane ka we ke jingkylli USP jong Ribhoi district bamenta kerkum Januari ajar pun reu USP bamenta udeu udang shim charge menhau sitarik uneu Januari hi berang su penkelan ka kajing bahakam na po sukar Meghalaya di sa Shri Prasad Nongkhlem Wildlife Sanctuary Park located ngaru ngam du tip mensuab kadon hai kini Nongkhlem ngatip kadon Ribhoi tamba ngam tip kadon hai tamba kadon po arpu mile lailat kaje ka khwai kinong khwai useli khwai selilat te kapatar khama civil subdivision started functioning na do arp sautarek November arjar pu ar te Ribhoi College menolak sedang. Ribhoi College las sedang nado senam ajar. Karkandai spa prapusau. Te don kena telik PhD por Ribhoi ngatrai banwar lut iki kerteng te kan kam simpor bangan bu repo video tambang sapej aku iki por video bangan bu iki kerteng kim ki blog kum ki constituency tambah yang mentang intip tentang ki PhD por Ribhoi ki don duk handai teli te kanoteli ki CHC ki khamhe ki PhD kini ki CHC ki don tang lai teli te uni Madhab Singh uyo ek national teacher award harjar pulai udi science teacher no hikai teacher science hapo ka Alpha English high secondary school ke beran po nongpo te
Kani ka jingkylli kakandar ka baron kambha. A primary product with geographical indication tag associated with Ribhoi district. Uni GI tag boang ba. Uni sin layo uni kamur uta jing thau ne jing thung ubadon betang ko tu jaka bo phnum yo suwi jaka. Uni eri ude ansar ude erisel ubayo dan petang po Ribhoi district hi po umden diwan te takada uyo naka sarkar India hi bala itu kerpang. The Ribhoi Bamboo Park, first of its kind in Meghalaya. The foundation stone was laid at Mautunum village. Kani kadi po Mautunum kadika Bamboo Park. The famous Marangar Lake of Ribhoi district ngar ngam jut kan mau bakadon na po kasinong ayu kani ka Marangar Lake de bakadon na po kasinong umden. Kani ka Meghalaya Biological Park was inaugurated on kani ka Biological Park Meghalaya bang thamai haka arpunyo tarik November arjara pusau kani kadon na kasinong ayu sayawat mapi kadon hasurok ba National Highway 6 kani ka jingkylli ba arpulai kari hot topic baham daus nem ya baro khot ki exams marbale baka world largest rice producer mansua pinpe HGK bala adab brokhot kan dewe ke China nda yamanta dang hakini kisngi kala de ka India te takadaw de bat jingkan mau menno isa di dilapang ila klat no na kena sela pertei di dilapang died on 12 September 2025. The Chief Justice of Meghalaya High Court as of January 2006. Ini Chief Justice ka Meghalaya High Court kali Chief Justice batmai mentau Januari hi senam rajar pondreu barita ide Justice Revati Mohite Dire. Ini jingkylli la wan. Distance from Nongpo to Guwahati kan no jingcingai 90 kilometer. University of Science and Technology USTM kadon na kita ke USTM. Baro khot tengaru ngakan ma baka ngasum baka don po khana para ndete kadon kasinong bare dua stik po thain bare dua te kidang don bon ba kijingkylli ke ba namta kana ni ka basic Meghalaya GK ke bangala de tho te kumba arspa tli tengen sa pe ngasa snabi ha ku video bishibon